күйінен эфирға қатыңары сонынлара студияға ытачы Нургияна Адамова. Сетине сүрбе 6 күнігері сорын омолланы атынан опера онна балет театргар бір дойдылақ бұд. Опера онна балет театрын салиха, андыртуға ыдыллары конкурстары қасты түгілләқ кыйлаға баритон колыстақ Александр Георгиевич Емельянов сүрбе сыллақ айыр кейеті үрдік тағымға болан аста. Александр Георгиевич осколага үйреппети бастакы учталыны Петрова Людмила Васильевнаны, онна музыка керей кетигере бастакы хардалың орбут учталыгар Байышева Александра Николаевнага олус истинник мақтана санырын туғынан етті. Александр Георгиевич Емельянов Саха Республикатын народный артыға үрдік адылбытынан бір дойдылақтара үйрен көтен тұран ағардабитин тердебит. Намнағы техникум сонындара. Ақсыны 4-5 күннергер республика орта үйрақтағыны екердігер дарс көріңер күрақтағы ұтылынна. 12 командаттаны бейге техникумыд студенттара Лебедев Александр, онна Калакарова Светлана үхіс местені ылары сетістілер. Команданы білімнәді физическай ити салаятчыда Наталья Семеновна Соловьева. Ендекеден да студенттар бітігер сетігелері бағарыған. Оскола сонынырттан. Граф Бергенағы затон осколатыгар олус үйрүләк тәрәхін ұтылынна. Оскола түрттен бите 15 сылын білетен оскола историятын кенегеті күн серін көрді. 4 декабря 2021 году состоялась презентация книги «75 лет Затонской основной общеобразовательной школе». Посвящалась наша книга не только нашей школе. Наша школа образовалась в 1945 году. У нас вот дата такая великая, совпала с победой Великой Отечественной войны. Поэтому мы трижды обязаны были об этом вспомнить, о тех людях, которые открыли в эти годы учебное заведение для детей плавсостава. Вновь открываемую школу именовать Затонской начальной школой. Заведующей вот этой школы стала Березовская Мария Ивановна, обладатель ордена Ленина, вот женщина. Составитель этой книги — это Николаева Тамара Петровна, Никитина Людмила Михайловна, Колпашникова Анна Васильевна, Протопопов Андриан Гаврилович, Дьяконова Надежда Михайловна. Дизайном занимались Федот Иванович Герасимов, Варвара Сергеевна Сосина. Ну и компьютерная верстка — это Пермяков Григорий Михайлович. Ақсыне үс күнігер Илья Егорович Накуров атынан қатыңары ортосколатын хинен наукаға қарды ден научной практической конференция ұтылына. Үхістен 11 классы олыра, барыта сәтті оныға доклад ақта. Үлелері 4 секциянан эксперттер саналатылар. Ол күрдік, қатыңарын хелеген бағылыға Наговицын Иван Дмитриевич гуманитарнай қайсықалағы үлелерге сүбе ама берді. Улустағы үйрақ салатын специалиға Евграфова Анжелика Афанасьевна естественно-математическай қайсықаға председателді. Крайы үйретер оғылырға эксперттер үйі кәрді берен бейребілі ұлылар. Технология салатыгар Илья Егорович Накуров атынан педагогический колледж преподавателя Романова Дарья Михайловна салаятчылақ жүлдер сүбе практический қайысқалақ үлелері көрін, сөптер ұйтылары берен, оғылар салғы чинчиер солларын кеңетен берділер. Меселеспет оғылар ұлыстағы инекеге қарды конференцияға күттар ческетігістілер. Оғылар научный үліға бастықы қардылары оңырарға ұйбұт учуталларығар мақтал тылларын терделлер. Оғылар бұдығар сетихилері бағарыған. Бүгін баға молодежь, наука, бизнес ұлыстағы выставка болан аста. Онна сколовы тернәтчілері Алексеева Юлиана, Мамонтова Таисия от глинотерапии к бизнес-идеям, изготовления и продажа гончарных изделий для обряда народа Саха дендокладнан бастықы местені ылары сетестілер. Салгы республикаға кытталлар. Салаятчылар Алексеева Алевтина Афанасьевна, Винокурова Прасковья Дмитриевна, Онна Максимова Валентина Ивановна. Саңа 2 тыгынча сүрбе 2 сыл болара чугахата. Ол чачитнен апаны бөхөлегені кыйыс кибергар көк қария ота сандара тыкта. Самай аптақ, алыптақ, бірағыны көт, саргылақ саңа жыл көт,
çugahatar çugahan yer. Bugün aksini 9 güne. 2 tıhınca sürbe 2 sıl olara, arrobuna sürbe 2 konuk kallı. Üte günden kündü olur. Üte günden kadın öğrenci bar olaq doktora. Buka varıgıdan bihigi. Bu 2 tıhınca hübbe bir hılbıtın etenge tararı mustan kalbipitinden onna sana jılbıt 2 tıhınca hüzbekke hılbıt. Çugahan kalbitinden barıgıdan etidik istenik ağırcılıyı. Sana jolu, kargını, tabıllığını, üyelüğünü kötüğüne rağaldın. Bugün otom bihigi sağmay bu hanga jılbıt simbola karıya bolar. O karıya budun umatar üyelüğü kümütüyor barı kalbikitiyor barıgıda mahtanavın. Onna karıya budun umatarga signal verevit. Sağcıllağı karıyabıt uotunu sandardargar ıngırabıt kütüylak ılcıpıtın kimi? Roğlarım katınların ehlegen olup doktoru, ıtıkkanı jono sergete. Egi bu sel kıspınan karçanılın, Irak sırdarı teleheye köten, seri doydunu feriyeni edin. İki tıhınca sürbek kisıl bu olara, orobuna sürbe 2 konuk kaldı. Aleni her sargılak sana yılınan dayam tümlü de bollar bün. İçi istetnik ağır delibin. Yere gündü de kattar. Bari birge sürbekki konuk kalbutunan sürbek yaksantan alan tökleri ağayın. Sürbekki! Sürbekki! Sürbek! On tavus! On ağız! On sekte! On altı! On beş! On dört! On üç! On iki! On bir! On dokuz! Ağız! Sekte! Altı! Beş! Dört! Ya kardeşim, umar! Sana jıl aptah, alıptah günlere çugahadılar. Ubastığıllah, töröpütter, oluqtahtar, kıyız kiverger kelen kartıskağa tühen, oğlar gutun, ürdün, kötütün. Manan bu yılgı 2 tıhınca sürbe 1 sılga beri bit tümüktener, anıgız 2 tıhınca sürbe 2 sılga körsök kaleri.